kibanchi mansangu ekitulent tukora ni kikuru kine kwate kinentunguka yensejo so nbanyeta Vincent mukuru Isaac na kwakira we bari garuka aha buko twenoyiza yenzire ngo yakura abantu we bari murongo mwamuzurize yebare okunyakira nanye kankosi umwaka konkomaka tutakare bine amazina ni CP Isaac Muzora kaburizo nintwara mu gisogo ukwakira mwene abayemba tureba kandi abosire mbatureba kandi ntware no mu gisogo kubendeza umwaka umusigo 2025 akaba twaherukana 2024 sure yes tubetakare ibintu mu gihugu mu mwaka umzi mwina kenso reka ndamusi abakatete abatura batayi banje mbakurusiye n'urutindo haturi y'abazungu bitobogama muri y'abazungu karoshe tuno bajyangu rwagize damages mperukire yira batimpuri yabo kurabona babigamba damage kana muzagara ko mucumurugire muju damage ro ne ya barke dize batiro kugira ngo zange emotoke bahango okora bartindo kugira ngo rukaturu gwire buringwa konkortindo rwenyene mutino kuyo barke dize emotoke cyangwa cyagiye kurabo cyarusinde ko yagereye rwaragaho mbenu abantu abaduyota kucumanya ngo rutino rwakateteruka ko rwabakimanya business zikacumbagira mbenu hati batandike kugera ki kuyiza kutwagera bize bahagire spending amashuta mingi bize bahagire n'amazumiro gito nabwo gakacumbagira kubi ntabwo icyo tingaye bagamba Katete Primary School ahindi member a school management committee muturetera abana Rizoba Isaac nka as an economist I get shocked when I see you carrying the Bible ati manye buza umushija ahindukire pastor hiyarchi because on bintu byayine content ajinire kimwe but I also see his Bible here. Yes. So tingumanya omwako kutandikira ndakuburira ikigambo. Ati nayizera na Bible. Nyenzere okuda kwanje kugenzera kwiyongera. Kwanyurika ngo buri kintu cyona ekituriyo turaba muhati. Abanyabwenge bahandikira Bible bakacandika ukari. Kandi abantu bakwetegereza je basanga ibintu byo no basoborera tibya wowenka kuyoyine nabana be bagize iki abe babwambereho mwini cyo naretera Bible kugira ngo twaba tugamba tuzuze no Bible turebe ikintu umanwa bakamba kugamba hoki so omurama gwitu nugoko education ngashi ebyo bwegese byineka kwate ki na nenkura na yense nihanga we bari mununga hati obwegese n'ikintu cy'umuhendo mununga kandi nisemerwa kizira omubwire obubura umuntu wena ariyo nayetebe kanisa kugariza umwana yisomero ninga sabande bembete bekanisa kwegariza yisomero meaning abantu kumpereze kupostinga ho program eji abantu binyi bagira ngo we can't miss akaba uri umwena wo kubugana akugambira school fees now eji program yiza kubahumuriza kugira ngo bamanye ikiba kwendekera n'icyo mugaso n'ingati kineki kina mugaso konkanyo we ntakagire hari nienda kubahamisiriza ngo ukwinvestinga mu education n'icyo mugaso muhango muno Bible ne kigambo hoki waronda umufumu isura yakana efumu za Solomoni ningasabe ne Bible zo ruzungu Proverbs chapter 4
headline negira ngo umugisha uguhebwa umunyabwenge. Wasoma gukubanza negira iti bana banje mugume mutege amatu ukwegesa kwa shwimwe kandi mukuteho umutima mubone kugera ukwetegereza. Now hat esurege yone yaretaho ibintu bibiri umbikwatira no kwegesa. Education irimo ibintu bibiri ukwegesa na no kwegesibwa hamwe no kwetegereza. Itweta studying and learning. Haza abantu bingi twosire ntubiteranisa kugira ngo ukusoma kusana no kwetegereza konka byine ntaniso kuyaho byine ubuzare ko kusoma oyihamu ukwetegereza nibareba nakugira ngo kandi mukuteho umutima ukwegesibwa mukutekaho umutima mubone kugira ukwetegereza niyo learning. Yes, then Bible nabwe omukitabo nicyo kimwe ikifumu Proverbs waza gwabe nina isura ya nina agwa kasatu negira ngo ahabwo bwenge enzo eyombekwa nabo kwetegereza ihamera kimwe ahabwo kumanya ibisenge byayo byizura ibintu byona ebiri kusemeza kandi ebihuguzo bwingi hataho no economic growth etiro ntugambaho aheri mbwino igisure yabe nina umusoro ngo gwakasatu no gwakana nukukoreka okusoma no kwetegereza kukuretaho intasya ukweyongera. Nabanyenda batukurikiriza batureba ko kugamba economic growth abantu abingi tugirebera aharengo rwihanga konka umwaka gwa wirenga banizere nasumize nagizire ngo economy tekabaho haba atariho the smallest unit ayifutandikira which is a household. A household ningas eka niyo kachweka kubanza kubutandikiro bwa economy. Now hati ngo kuturiyo twegesa abantu abemba tureba bona bine eka kandi nubo bakuza kusomesa abana nubo bayemba kusoma mwene nyenzire twetegereze okutura kingo okusoma kweri izoba ahabwenki ndiyo ni twara abana banje omwisomero ahabwenki ni soze sente nyingi za school fees kwegesa abana kwegesa abanyabuzari. Now ko kweza kwega tukasagara nkuko birori mbene okwega konka in itself nukuretera warga omwidara eyo birumu wazo murinde iwe nko muntu tukagira ahantazi no iwe the fact that wajera wargo mko waza ishomero. Yes, that changes you. Exactly. How kwiya na nyezire tutakiyongireyo tubanze twetegereze okusoma nkuwa akabana cyo twosere n'ikitubuzabuza usanga abantu mbagera ngo abatarasomere bine sende nyingi kusinga basomere mbwe naho ati statement ejo
neba netere bituri ikigenderwa cyo kusoma kiretera bamwe batamwa no kuzankayi ayisomera yes kunkana nyenda you went there nyenda bayimba turebe bakitegereze kugira ngo okusoma tukuzayisomero konka nyenda mbagambere kugira ngo nege saha ituri itobu turya begesa abaremba tureba n'abasomi twaza kweza program eji umuntu akuza kusigara nguko hagize iki ngo kwaye mpinduka. The problem with education is that the change that happen is not physical. It is not easy to measure. It is not visible. It's not tangible. So umuntu nachironda chibura ichi cyo no ugamba. People who are physical benda barebe ati yayuki hata nachironda chibura haza nicyo natandaka nacho kugira ngo okusoma kurumwe ibintu bibiri okwega na no kwetegereza. Therefore result ya education is learning. Kugira ngo kuwaheza kusoma hine cyuwayegamu hine cyuwayitegereza now na nyenzire ingaruke nsimba amakanda ari ensonga yabo kugira ngo tubasomere ku nkabine ki bine sente tumanyi ahabwenje hadi okwetegereza kuryo miringwe okusoma kuryo miringwe ibiri iyida noza yisomero ozo mu class of no musomeza agira ki akusomeza ningase okora research ningase oreba by observation nakona kusoma and therefore hadi kiteka okwega ko miringo ibiri the former ahoraze hari ukagira umuntu akakwegesa akaiza kwegesa akakubuza akeza kubuza akakora certificate kugira ngo ari akubugane nyinshi akari amanyengo ukagira ki ebyo ne bisomera bitwiremo exactly then hata inform yo kugira ngo muza kwegese bintu obyetegereze kunkatu yine certificate meaning umuntu kuza kumanya ngo oyitegereze ningo somere niyeza kureba ibyo kugira ki ibyo ukora hatu nhorebera abantu batagire mu class kugira nyote yaragire MP1 naza umutawuni akora business ikurakurana naba yasomere okusoma kuri okutine certificate hadi let's take an example sensa saiba ko bana bakora ngije twirize kurugama ntubaza kujizwara nka education akabati baheza kumanya ngo bakada kubuza household munwa abantu bangaye bakubuza umurkatete haramwa amakangaye now ko kweza kumanya abantu abo kutura umurkatete katugira ngo wasanga ntatura mu abantu 10 tose mikwa kumaho hato okuno kumanya wamanya nkatete nitura mu abantu bangaye 10 now okwetegereza kwacu no kumanya aba bantu 10 nibenda ki nibenda kusoma nibenda kurya nibenda kubyama bende mbaza nibetaga embazi now hataho umunyabwenge uko bayetegerize mukurira ngatuwe yayombeka isomero katete mukurira ngo yateka clinic ngahi katete mukurira ngo ayombekera amazu gukupangisa ngahi katete akubo kusoma kwe kumworekere ngo katete hari abantu abarize gukoresa ibintu byogizira iki ebyotire wajenga okusoma okukuzo mu klasi na no kusoma okutara kwa klasi okwine ntani dirafa
buri omwe we nahari okuruga hati abi namanya ngu n'omusoma kandi okusoma tukwayo ekyo nakyo tulina okukimanya yina okura nagira ati nyonsomere naheza no okusoma tukahwayo kuri continuous nambwenu itwe ba accountants institute ya Institute of Certified Public Accountants netura ne organizing icyo bakweta continuous professional development kugira ngo hagira kantu kasya kagwaho bakatebekanisize batwete batusomese tugere ki tukwate mbwenu bantu mwe mwezirike murode sente mu investing on education aho kugira ngo numumanya ngo education ejo tekuza kubafera busa one iwe nko muntu tu iwe neka yawe siri ahabwe bitongore biri mu Uganda bagitaga abantu basomere kugira ngo base gukoramo andene cyakana ihanga ryitu rya Uganda ne rukurakurana ryabarine abantu basomere abo kubasa gukora ibintu byingi bakakora research tukarugo muri kimwe tukazo muri kindi ya turiho mu studio twine omukuru Isaac Muzora ubyentasia of course ebyebyo niyo mirimo ye ebyemshoro nebindi bingi kandi turebe mu gashogo bwegese ahantu asia n'enkurakura yihanga yo kuvumura kisomwana obwire bwona oriyo no yombeka ihanga kandi icyo shingwa no kikunyuzamo niyo shonga abonye no reba government netahamu kwa kushangwe n'abana batari kushoma the government is always concerned no kwa no botari yo no korecho icyo shingwa no kora nko mu Uganda. So now turebe cyo ekibakweta economic growth buri bwana ushoma biburi wagambaho okwetegereza makubaho manyenju manyehama yes manya rero manya kwagereda manye bishenge byo byijura ujutejo ni economic growth. Now in this case what is economic growth? Economic growth mbyentasia arengo rwihanga icyo ncyo tumanyirire amuntu nkizirahi. Okay, hati economic growth nikimanyisa okurakurana kwibyentasi ebyentasi nibyo biyo ebyo nebintu ebitukora tukaguza tukiya umusente omuzungu kitwaza kweta production of goods, production and sale of goods and services ejino economic growth. Now hati economic growth ntukirebera kugira ngo umwaka ukwire ukakora bintu bikwingana je byakutahize kandi bikakutahiza seringi zingahe ngwenu umwaka ukozire bingahe hatwo kusanga ubwahwi umwaka ubwahwi wakora 5 n'itanu je nje ngo ya growing wayingero ukakora kaga nuri unogira ki no kurakurana hatejo ni economic growth. Hati ikina abaningerera ngo economic growth netandikira ahaka household ihanga terikagire kiri yakora cya kitarigire a household akoba itwitwe nitwe first line of production nito twinga ibintu kabya mesende nito providing labor irukora ibintu bikwa bigizire kuba biwaza kuombeka no yitaga umuntu naragahi narugumuka. True. Yes. Now hati entasia ya household zone akuba kugigitirana baiza kugi aggregating nubwo bakora
bo kufuna intasiya yihanga ryona iba kweta countries economic growth ningasi intasiya yihanga ryona mbwenu in short ikigambo economic growth takateganisa abantu bakimanye ngu nentasiya deni bambenda kukimanya ji orumu hati mu Uganda report inareje kureba bakamba jangu GDP yitu mwene ntasiya yitu yanga ryona toto giterini ni ingana it is over 55 billion US dollars hatezo kukuzikwata wenda kumanya hori wagabira population yitu ya Uganda hatomanya umurigeze sente ibutahize musinzinde aho kukizagabira population ofuna contribution yo buri muntu asimiko nagira ki nata bamba gira ngo ihangaritahize billion 50 watakaricureta ukagabira miliyoni 85 n'imitwaro 9 y'abantu babahirize kubara ureba review yose mikubana utahiza kwisende konka nticyumanya ngo aruhabo kutasiya nyingi aruhabo kutasiya nki arona ngwana batakutasiya ona kimwe kandi bingi yes now hataho no kumanyira nabamba celebrating ngo Uganda iyo ne kurakura no mbyentasiya hati uyu nugaruke no shagira abandi just uyu nugaruke mu kwebuza Uganda bwe bayimbanya ngune kurakorana nyowe ndiwe ni kurakorana one yuko kubota kurakora ine njye mbanza ngo ombinde kuretera iyangara tata skeje ni urumu hati omusomogu program age isimi kwegesa ngo taretera ihanga lyagarika nyuma kuyoretere lyagarika nkayi omunisho icyo no cikora kandi kweyamba akaba niwe intasiye yo gukora niwe kubanza kugera ki kuganyira ebyo kugira ngo ibyo intasiye ne yabasumire bonka twareba ngo buri umwe nagize ki asumire uyu mwe nahetage derafa twena sohore tuzo munsi tuze kwetegereza kuturaheze kwetegereza tukuresa amagezabo agutura yetegererese se kutuyamba kongera ahantasiye yitu yes ngoko ari nagamba n'ubujunanzi bwa bumwe actually ondira kajati poverty hurts poverty pains oboro no bushasha ihanganda basabira yoro aho kwa abantu bariyo nabo kogihanga izabere yoro kashasha ngo buworo ati umuntu nubabwa kwikize hari so it bites you as an individual so niyo shonga bwenchi buri umwe naje nanizwa kora icyashime gukora ikiri kubasika konko muringo murungi utagira utiyo kaje utinaza kora iki nabona ubundo karbatire biragiro ukakora n'ibitakwitagwa konka tukagira intasiya iyo kubasa kwebingaho ubwo mu studio fino mwami Isaac Muzora ubwo nwe turi tuganira nawe anshongejo yebikwatirine n'obworo kandi I mean nenkurakurana yihanga of course umugambe cyo tukabuyamo aho kwa kuba buri n'ubuzingamye bintu bingi munonga so ninyenda turebe abo kwa bintu buzare nangwa no basa kushotoye no gamba kimwe ungana bwe hariho muringo kandi ugu education ingasibi wegese beru kuretere nkurakurana area yabo ekitwayete economic growth bashoma abantu bingi agwato mwami Isaac tukapretending ngo tukuchenge you've also seen people highly educated well educated but without jobs or so ndwena turebe okwe biwegese biru kuretera habaho ecyakorwa omukurakurana we have sometimes
seen educated people kongo kujutu kweli. So how should people take education kandi yo neyiza eretereta haba henkurakuraniriye ico ne kintu kikuru munonga so that kunde turere kushanga teka bwen nanga kuyashomeranye bwen hati ezo statements semirunde mingi ziretire nawo mubajango cyo cyacine kikumanyisa shanga ukushoma kisinga kitacine makuru. So turiyo tugenda tuza kumura ukache program eji nisimuka turi ya TV West katugira akahumuruka na turubye ntugaruka bwanyuma akahumuruka cyafutwa twazamu simuka program TV West negendo misho betu twabamanyise inamba yito ya WhatsApp kandi yowe n'ukwenda okugira okwasindika obutumwa busindika no tumushanje umukagi ibiri 9882 kandi oyicenguna n'abarutwara abantu aheru n'aba Haze recruitment experts abakushangwa Amazon obase kubahikira day to day supermarket mu Kijungu buri kimwe cyo na kirumu abona bo bahikire obase kwetungire ibintu byo mutindo mu studio twine omwami Isaac Muzora and Vincent Mujurus oku ebyobwegese birukuretera habaho enkurakurana. It is not always that clear. Omuntu okusiba kutera atebo konka muntu nagira ati aronda akakwati kabanza kambu kara direct kati. Okay, now hati nabana bizirengo intandikiro ya economy neka na omukana bambarunda muki bambarunda abantu abo in terms of economy nza kubita labor abakozi kugira ngo abo bantu bari mu family nibo barasuhore bakakora imirimo ya retentasi. Now hat education yitu ntugambaho negunzura abo bantu ebiha arenguru babane betegererezaho ensonga ebongeraho na kwekweza kubongeraho hate ibindi bambakora definitely na bibigira ki byiyongera mwenu okusoma nukwongera omutindo gw'abakozi omwikono hata uko mutindo gukiza kutemba mutu wakureba okuretera habaho okweyongera kwentasi. One hati habaho abakozi abantu bahiza kusoma nahabaho bagira amagezi gukutanisa ekibene kirungi bagira amagezi gukutanisa ekintu ekirabakerereze n'ikirabarabusiya gabahereza amagezi gokurga omwanya bakaza umugundi. So education empowers them. Yes, muzuruzi kuotara someri tokwizira imbara kuko bota someri tokugire kambara akaba kambara mbagambo Ruganda nugambo nyankore ikikubanza kutera kunda hikeni za gamba ntanabo konga bogira ngo kasoma wayitegereze no mankora hikeyo nuza kuvuga nabo kumanya uruzungu numugamba ki uruzungu the same applies ukuza Kenya nabamanya Kiswahili unkana bwo kuboda kumanya Kiswahili no bano mangu kuza nuza kusanga bako mazungu numugambo uruzungu numwitegereze derafa ukusoma nukuretera abakozi barwo mwanya bazo umugundi haza umukurwa umwanya kuzo umugundi kiretera bagakabayongera no kwetegereza hati ufuteka teko kubona uteka rokare
kurengaho kuza international ninga national level. Ebe byona nuno bikora urukwenda kongeza hariki twareba ahantu Asia ko bano reba twarga household teriya village level hata banzu utera misho rebe omucyaro cyanyu hano siringi zingaye akubege ndazi tugamba na ubunaninga mantu ukwati sento zigabere population ya Uganda ntubaturunka boku ntuzubagana hazo kuzubagana oku tukugira ngo kusitama hari umusunda bakuretere ngo rebe zaho neza. No, you have to wake up uze kugera ki kuzuronda. Now hata no bokubora mu cyaro urukora namani esente ziri mu cyaro ninki GDP ya village girivo ninje munonga hata mwasanga omucyaro ha miliyoni 10 nkibantu manse ngo abantu mwena bari mu cyaro numuronda miliyoni zingahe chasing 10 million mwe murondera miliyoni 10 dirava no bokoresa mani ningira yinayo nanyetegereza abwenji abantu bari ahacyaro bakoresa mani kunkentasi ya buri ki erinki nabaza kucero mukasese asiba afuka hingire bumwireho kunkawa kumbuza amahirwe kuzo tutayize zingahe mubasakura nabwenji umwanya gwabere nakorera mu entasi yago ninki kandi abantu bingi andera fa akanta ko kuzara they are sharing the literature that is available. Yes, hati nicyo rebera umuntu narga hacaro akaza umutawuni akuba esento mutawuni ni nyingi kana netawuni nazo zakukana eyanya mukana tikwingana ne yambara. Now hati to ko bari mu mbara natwine muna Bank of Uganda hati nyuma zangu ite umurumbara twine musente nyingi dirava chance nyingi yo kugira ngo ntubasa kubagana hasente nyingi zarangayi umurumbara dini ko kwikana Kampala even zeyongerayo akani banka enkura hegizireki ahenyi nikitebe cyayo hati sente zayo ni nyingi mununga kusingiza nka eza handi hona njo kurebera umugiga mununga kusinga yo mu Uganda arangayi Kampala. Now hati ukwetegereza ninga okusoma kwitu nukuretera waza wamanya aho kubasa kuza ukongera hantase yawe hazo wintasi yejo ituntu gamba ko kweza kujongeraho eyongera hantase yaci hantase yihanga. Icya kabiri ukwetegereza ibitongore byone bikutandakaho totore birengo ibitongore nabyo ni parte imwe ya economy. Ibitongore byone bikutandakaho n'abantu genda bakoze aza bakoze abasumire abo kubaza ko bakorera imirimo bakiyemo cyo kugira shi kibakwene rirapfa ubwegese n'uburetera abantu bayitegereza kandi bafuna n'imirimo yo gukora mu bitongore. Icya kasatu technology munuze ngo utasomera ukakoresa technology ni kiguma ntumanyaje ubutwa bintu tukura amabaraga kagarabira mu post office but abo kusoma okwabireho hata umuntu kwabana kwandikira message akoresa ki isume kiza bwaki technology abwa technology abo kusoma. Now hati nana ninyenda muzuruzi nana ninyenda ngu ungambire bitoke byoyine bugamba njibanje manisa in a minute or in a second noza kungamba bitoke magana buriya umanyangu bugamba hari bitoke kikaba kitwara esande ningo kwezi
kugisindika kugitwara ubundi baguma umuhande bura ubundi bakererwa exactly but now njibanje banza omukusavinga time wokwe omudakika imwe namangu bugamba hari ibitoki njibanje banza ngo nakurunde motoka immediately ngende mgiye muki mgiye mesende hadi njibanje banza ngo omuntu buri wabaguza rore mwe bitoki umukwezi ngo meza abiri hati nyowe omusande mwe nimbasa kuguza rore 20 ahabwa technology yona direct kugera ki okusoma omukuru Isaac turiyo tugenda ntuhendera we are trying to conclude the last point intura y'abantu obwegese na no kwetegereza no kongera korete yo kutura the social life life ejo building confidence ejo eretera wagira mani gusora kuronda ki icyo gukora hata cyo gukora icyo kuretera intasiya eyongera intasiya yaki yiyanga mbwenu bantumwa abarimba tureba bamba tureba okusoma mutakwati okusoma n'ikintu cyangwa umunonga okusoma no kwabura saha okusoma kikumanyisa kuzayisomero konka na niwatine fees orukugiro tinyowe mbwenu nkazarwa kubi ikonomi witeratandikiriyo oyu numugisa gwo kureta ikonomi nkahi wanyu aye icyo kugira ngo engambe kugira ngo nobasa kuzarwa mu bworo ubwo ngumusango bwo kubugizira iki oyin kongo ogaruka kukuro mu bworo kabuferamo that's your brain ubwo numusango gwawe mbwenu umwako gwe 2025 ogu twara okusomesa bwoku oyeje oyongera ntasiya yawe ihindure yawe kandi ihindure n'intasiya yihangariyona okay niche cyo mwache urura clear nishegambera kandi nyesiga aito atandike dashikana n'itano wayitegereza kandi ubwo yayagambira ko yitegereza nuza kuretera ukuhama n'ibintu bibaho so nyenda kusima umwami Isaac okwija kwegisa abantu bona bamba tureba ni imokwe basebura abanyabo kanyongere mbasime program teka huire twagarukira aha katurinde cwege kigarukaho Target West.